Yo Proski, uyu ni P1 promoter, iyi ni Truth TV Rwanda, ndagarutse by'umwihariko muri ya top 10 yacu, ariko kora hari subscribe kuri Truth TV Rwanda tujye tubana gatanu ku kandi. Reka rero nkunyuriremo imyemerere, ibintu 10 biranga imyemerere y'Abarastaman, Abarastafarian, idini y'Abarastafari. Reka rero ntagutindiye tuhere ku mwanya wa 10 tugende tumanuka turebe imyemerere y'Abarastaman ndetse n'ibyo bahurizaho mu kukwemera kwabo. Icya 10 ni ukurwanya ubukoroni n'ivangura. Abarasta barwanya cyane ubukoroni n'ivangura ryakorewe abirabura, bakavuga ko abakora iryo vangura ari abambari ba Babylon, ingoma y'abakoroni n'abanyabubasha batubahiriza ukuri. Urumva rero Abarasta ku mwanya wa 10 nyine harimo kurwanya ubukoroni n'ivangura. Ku mwanya wa 9 w'ibintu biranga Abarastaman harimo icyubahiro ku bintu byose by'umwimerere. Abarastaman bagira icyubahiro gikomeye ku nyamaswa, ibimera n'ubuzima bwose muri rusange, kuko babifata nk'ibiremwa by'Imana. Aho rero hari ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 8 hazaho ukwemera isano y'abirabura na Zayoni. Abarastaman bemera ko abirabura bafite isano cyangwa bafitanye isano ikomeye n'igihugu cya Zion cyo mu ijuru cyangwa muri Afurika, cyane cyane igihugu cya Ethiopia. Zion ibafiteho isano nk'ahantu hatagatifu ku Barasta. Abarasta nyine barakubwira ati ijuru ryabo bafiteho isezerano ni Zion. Aho ngaho rero hari ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 7 turasanga imyambarire. Abarastaman bambara ibiranga amabara ya Rastafarian, umutuku ugaragaza amaraso y'abakandamijwe, umuhondo ugaragaza ubutunzi, ndetse n'icyatsi kigaragaza ubuzima na Afurika, ndetse n'umukara ugaragaza abantu birabura, abantu b'Abanyafurika. Aho rero ni ku mwanya wa 7 imyambarire y'Abarastaman ibitandukanye. Ku mwanya wa 6 rero ubwigenge bw'umuntu n'urugamba rwo kwibohora. Aho ni ku mwanya wa 6 ubwigenge bw'umuntu n'urugamba rwo kwibohora. Abarastaman baharanira ubwigenge bw'umuntu, bahamagarira abantu kugendera ku mitekerereze yabo ubwabo no kurwanya akarengane, cyane cyane abirabura bakomoka muri Afurika. Urumva ko rero Abarastaman baguma kuri wa mwimerere ndetse wo kwihagararaho no kurwana urugamba. Aho hari ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 5 umuziki wa reggae uri muri bimwe mu bintu bibahuza nk'Abarasta mu muco wabo. Umuziki wa reggae urimo ubutumwa bw'imyemerere yabo, ni ingenzi cyane ku Barasta. Umuhanzi Bob Marley ni umwe mu bazwi cyane wagiye agaragaza inyigisho za Rastafarian mu ndirimbo ziri mu njyana ya reggae. Urumva rero injyana ya reggae nayo ni umuco w'Abarastaman, ni umuziki bahuriraho mu muco wabo. Ku mwanya wa 4 ibyo barya, Ital diet. Abarastaman barya ibiryo bifite ubuzima bwiza byitwa Ital, birimo imboga n'imbuto, ndetse ntibarya inyama, cyane cyane iz'inyamaswa nini, inka n'izindi. Babikora mu rwego rwo kwirinda ibiribwa bifatwa nk'ibyangiza umubiri. Ahangaha rero urumva ku mwanya wa 4 w'imyemerere y'Abarastaman. Ku mwanya wa 3 rero ikibahuza harimo agatabi bita marijuana. Abarastaman bakoresha ganja cyangwa se itabi rya marijuana, ikiyobyabwenge cya cannabis niko hano iwacu cyitwa. Mu rwego rwo kugaragaza ukwemera kwabo, bakoresha itabi rya marijuana mu kwiyegereza Imana no mu kumva ubutumwa bw'Imana neza.
urumva rero aho ngaho ni ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa kabiri ku bintu ku myemerere y'abarastamani, ku bintu biranga imyemerere y'abarastamani hariho dreadlocks, imisatsi miremire izingazinze, amadread. Imisatsi miremire izingazinze ni kimwe mu biranga abarastamani, ikimenyetso cyerekana kumvira amabwiriza ya Bibiliya mu gitabo cy'Abalewi 21 umurongo wa 5, nko kwerekana isano n'imigenzo y'abirabura. Aho ngaho rero uwo murongo haranditse ngo kiraziririzwa gukata umusatsi wawe, waba umusatsi, ubwanwa n'ibindi. Ku barasta rero ntibajya bakata imisatsi yabo, barayireka ikaba dreadlocks. Ku mwanya wa mbere rero nta gutindiye ku bintu biranga imyitwarire cyangwa se imyizerere y'abarastamani harimo uguhuriza ku kwemera Haile Selassie wa mbere. Abarastamani bemera ko umwami Haile Selassie wa mbere wa Ethiopia ari umwami wa Zion Yerusalemu, ndetse bakamufata nk'Imana y'ubuzima, bagafata Bob Marley nk'umwana w'Imana cyangwa se umwana woherejwe na Haile Selassie. Urumva rero abarasta bizerera mu kuba Haile Selassie ari umwami w'abami. Ibi rero byari ibintu 10 biranga abarastamani. Abarastamani bafite umuco ukomeye utajyana gusa n'imyemerere, ahubwo n'uburyo babayeho, bakarangwa no kuba mu bwigenge no kumva bafitanye isano n'umugabane wa Afurika, bakumva ko muri Afurika ari mu rugo, muri Afurika ari muri paradizo, cyangwa se muri Afurika ari muri Edeni. Ibi rero byari ibintu 10 biranga imyemerere ya Rastafarian cyangwa se idini rya Rastafarian. Niba wakunze iki kiganiro kora subscribe, tujye tubana gatanu ku kandi. Niba wakunze iki kiganiro kora subscribe kandi kuri iyo nzogera ukore share na like. Njyewe ndi B1 promoter, iyi ngiyi ikaba Truth TV Rwanda.